Heyo broski, uyu ni B1 promoter, iyi ni Truth TV Rwanda. Ndagarutse muri cya kiganiro cyacu kugira ngo tuganire. Uyu munsi nkuzaniye top 10 y'ibintu 10 byakozwe n'ikiremwa muntu, ariko nanone bizagorana yuko hari ibindi bintu bizabisimbura kubera yuko ibi bintu byakoranwe ubuhanga kandi bizahora ari n'igisobanuro kinini cyane ku buzima bwa muntu. Kora subscribe rero tujye tubana gatanu ku kandi. Iyi ni Truth TV Rwanda, njyewe ndi B1 promoter. Ku mwanya wa 10 rero reka dutangirire ku mwanya wa 10 tugende tumanuka, kubera yuko ku mwanya wa 10 turasanga icyo bita microchip. Izi microchip rero zizahuzwa n'ubwonko, ni imwe mu matekinoloji agiye kuzaza kandi azaba atangaje cyane. Ngira ngo babikinnyeho amafilime menshi cyane, babivuzeho byinshi cyane. So ahangaha rero kuri aya microchip bizaba ari ibintu bitangaje kuba uzaba ubona kuma gakozwe mu ikoranabuhanga kagahuzwa n'ubwonko bwa muntu. Bizaba ari ikintu cyiza. Aho ngaho rero reka dutegereze gatoya, kubera yuko documentaries zibivugaho ibintu byinshi cyane twarazibonye. Microchip rero ni kimwe mu bintu byo kwitega mu myaka iri imbere, kandi ni ukuvuga ngo uyu munsi bari mwigerageza, kubera yuko microchip zarakozwe. Uyu munsi bigeze kure, iyo system cyangwa umushinga ugeze kure cyane. Ku mwanya wa 9 rero mu bintu byakozwe n'abantu tuhasanga virusi, kubera yuko virusi ni kimwe mu bintu byakozwe na muntu ariko bifite tekinoloji ihambaye, kubera yuko virusi ni kimwe mu bintu bihambaye muri iyi si nzima. Ni ukuvuga ngo muribuka nka virusi ya COVID-19 tuguma muri system yaguma mu rugo, ibyo byose murabyibuka. Ariko virusi ni kimwe mu bintu byakozwe n'ikiremwa muntu kandi biteje n'inkeke, kubera yuko virusi rwose ahangaha tubyemeranwe neza yuko ari kimwe mu bintu bibi cyane, kubera yuko hari virusi bashobora kugutera ukahita upfa ako kanya. Ibyo ngibyo tubyemeranwe. Ku mwanya wa 8 rero turahasanga science ni kimwe mu bintu, ni amahame yashyizweho na muntu. Science rero ikaba ari amahame yuko ikintu mu buryo gikozwemo gishobora kwiganwa neza kandi kigatanga output nk'iyo nka sample yacyo. Ngira ngo abari kunyumva neza murabizi neza ukuntu science ari amahame agendera ku bintu shingiro kandi bidahinduka. So science rero ni kimwe mu bintu, ni amahame yaremwe n'abantu, yashyizweho n'abantu, kandi akaba azanafasha, azahora ayoboye ikiremwa muntu, kubera yuko buri kintu cyose uyu munsi kiri muri science. Buri kintu cyose rwose uburyo gitunganyije, uburyo giplaninze, science ikirimo. kandi science ni ubumenyi, kandi ubumenyi bwifashishwa n'amasomo ya science murabizi ko hari. Ku mwanya wa 7, ku mwanya wa 7 mu bintu byakozwe n'ikiremwa muntu turahasanga imbunda ni kimwe mu bintu byakozwe n'ikiremwa muntu, kandi imbunda ikaba ikoranwe n'ubuhanga, kubera yuko utekereze neza yuko imbunda umuntu arashe isasu rishobora kugenda nka kilometero nk'eshatu mu isegonda cyangwa se mu masegonda 2, yenda tuzareba igipimo neza, ariko wumve uwo muvuduko isasu rigenderaho. So isasu rero cyangwa se imbunda ni kimwe mu bintu byakozwe n'ikiremwa muntu, kandi imbunda ikaba ikoranwe na tekinoloji. By'umwihariko ngira ngo murabizi amateka y'imbunda ukozwe n'Abashinwa bwa mbere. Abashinwa bakimara kuyikora, ariko bo bashakaga kwirasira fireworks byo mu minsi mikuru cyangwa se mu yindi mihango y'iwabo. Noneho abazungu bakimara kureba izo fireworks Abashinwa barasaga, bahise bakora icyo bita innovation. Baragenda bakora icyo bita kuyisubiramo, bayikorana ubuhanga. Imbunda uyu munsi ngira ngo noneho haje n'imbunda z'amatekinoloji ahambaye, ngira ngo murabizi. Ku mwanya wa 6 turahasanga computer iza ku mwanya wa 6 mu bintu byakozwe n'abantu, kandi bikaba ari ibintu bitangaje cyane, kubera yuko mudasobwa ubundi iyi computer kubera ubuhanga ikoranye, ngira ngo abize za computer science hari icyo bita binary system ni imibare imashini isoma. Ni ukuvuga ngo imashini ubundi muri rusange imashini isoma rimwe
na 0. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi twe tubona amafoto, amavideo, byo ni ukuvuga ngo ni iryo koranabuhanga nyine riri muri mudasobwa, akaba ari cyo bita tekinoloji, ariko ubundi mashini muri rusange ni 0 na 1. Biriya byose tubona nka output nyine n'ubwo buhanga ikoranwe, ariko computer nayo ni kimwe mu bintu byakozwe n'ikiremwa muntu kandi bitangaje cyane. Ngira ngo no mu myaka mu bihumbi 5 computer izaba ari kimwe mu bintu bikomeje kuyobora isi. Computer izagumaho, noneho bazagenda bayi-innovatinga, bayiteza imbere, baya-upgradinga. So computer rero ni kimwe mu bintu bitangaje byakozwe n'ikiremwa muntu. Mwanya wa 5 turahasanga ubwato. Ubwato rero ni kimwe mu bintu byakozwe kera cyane mu myaka yashize kugira ngo abantu bajye bakora ingendo ku mazi. So rero ubwato ni kimwe mu bintu bitangaje cyane ikiremwa muntu cyagezeho, cyakoze. So ubwato rero ni kimwe mu bintu bifasha mu ngendo uyu munsi. Ngira ngo urebye Afurika uyu munsi ibintu yakira bivuye mu mahanga ibyinshi biza mu mato. Ngira ngo murabizi nk'isoko ry'Abashinwa ni ibicuruzwa byinshi cyane byambuka amazi, bica mu mazi bizanwe n'amato, bikagenda bigera ku byambu bitandukanye. By'umwihariko ngira ngo rero icyo kintu uracyumva nawe, wibaze ubwato batereka ku mazi y'inyanja. Inyanja ni kimwe mu bintu bitamenyerwa, ariko ikiremwa muntu cyararebye kiravuga ati tugomba gukora ikintu kizajya kigenda hejuru y'aya mazi. So ubwato rero ni kimwe mu bintu bihambaye byakozwe n'ikiremwa muntu. Amato arahari atandukanye kandi manini cyane, ashobora kugeza ku ngano ya toni nk'ibihumbi nka 50. Wibaza ubwo bwato uburyo buba buremereye, babutereka ku mazi y'inyanja rwose bukambukiranya imigabane butwaye ibicuruzwa. Ku mwanya wa 4 mu bintu byakozwe n'ikiremwa muntu turahasanga gari ya moshi. Gari ya moshi ni kimwe mu bintu bihambaye kandi bitangaje byakozwe n'ikiremwa muntu. Gari ya moshi bundi nyirizina bayikoze mu mwaka w'1700, umwaka ushyira 1800. Urumva by'umwihariko rero gari ya moshi ni kimwe mu bintu byakozwe mu myaka yashize, mu myaka 200 iciyemo, ariko gari ya moshi ni kimwe mu bintu byakorana mu buhanga. kandi ngira ngo kuba yambukiranya intera ndende, ushobora gusanga gari ya moshi yambukiranya intera na kilometero 5000. urumva rero gufata nko kuva i Kigali ukagera South Africa ugasanga iyo ntera yose gari ya moshi irayambukiranya. Rero ni kimwe mu bintu byakozwe n'ikiremwa muntu kandi gari ya moshi ikaba itangaje. Ku mwanya wa 3 turahasanga imodoka. Imodoka rero ni kimwe mu bintu byakozwe n'ikiremwa muntu kandi imodoka iritonderwa. Imodoka yashyizwemo tekinoloji uyu munsi, akaba hari n'imodoka ishobora kwiruka kilometero 450 ku isaha. Urumva iyo modoka ishobora kugera i Kampala mu isaha imwe n'iminota nka 20 habaye igenda nta zindi modoka nyinshi ziri mu nzira. Urumva iyo modoka ibinyaruka cyane mu buryo butangaje. So rero iyi modoka nayo ni kimwe mu bintu byakozwe n'ikiremwa muntu ahagana mu 1900 mu ntangiriro zo muri icyo kinyejana. So rero imodoka rero iza ku mwanya wa 3 mu bintu byakozwe n'ikiremwa muntu. Ku mwanya wa 2 mu bintu byakozwe n'ikiremwa muntu kandi bitangaje, bihambaye, bizanahora biyoboye, haza internet. Ni ikintu gitangaje. Internet rero ni kimwe mu bintu bihambaye. Utekereze kuba waba uri i Kigali ukohereza umuntu message, ikaba yagenda isegonda ni segonda ni ryinshi, ikagenda mu matsiyerise message wohereje kuri WhatsApp cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri email. So rero internet muri ubwo buryo inyerukana ubutumwa, muri ubwo buryo yihutishije ubuzima bw'ikiremwa muntu. Urumva rero internet ni kimwe mu bintu bihambaye ikiremwa muntu cyabashije gukora, kubera yuko ino internet mu by'ukuri nta n'imyaka 100 iramara, kubera yuko internet ihembwe ejo bundi mu 1960
kuzamura mu 1970 nicyo gihe internet ihimbiwe. By'umwihariko rero internet ikaba iza ku mwanya wa kabiri mu bintu byahimbwe n'ikiremwa muntu. Ku mwanya wa mbere w'iyi top 10 mu bintu byakozwe n'ikiremwa muntu, mu bintu bizahoraho kandi bifite ikoranabuhanga rihambaye, haza indege. Airplane ni ikintu gihambaye. Utekereze indege ishobora kuba ipima amatoni za magana ariko igahagurukana imizigo, nanone iyo mizigo ikaba ipima amatoni. Utekereze nyine nawe ubwo iyo ndege tekinoloji ikoranwe. Iyi ndege ikaba inywa amavuta ya benzine, rero by'umwihariko ikabiza ku mwanya wa mbere w'ibintu byakozwe n'ikiremwa muntu. So by'umwihariko rero utekereze nawe indege, wicare ufate umwanya ubimedite. Indege kuba ari cyo kimwe mu bintu bikora transport mu kirere kandi cyangwa se nyirizina yihutisha transport. Urebye abaperezida bo muri iyi minsi n'abandi bantu bakungahaye bifashisha indege kugira ngo ingendo zabo zihute. Utekereza indege iva muri Amerika i Washington ikagera i Kigali mu masaha atarenga 8. Ubwo rero urabyumva itekinoloji indege ikozwemo. So indege rero ikabiza ku mwanya wa mbere w'ibintu byakozwe n'ikiremwa muntu. Iyi ni Truth TV Rwanda, kora subscribe tujye tubana gatanu ku kandi. Nge ndi B1 Promoter.